retourne ensemble. C'est vrai que si elle le mérite, mais ces bateaux n'arriveraient pas à sa destination sans notre capitaine Marc. Tous les moments vécus restent et resteront un très bon souvenir pour nous. Pour tout cela et pour votre soutien pendant les 2 années, merci du fond du cœur. Francesa, ao Cónsul Honorario de Vigo, a Directora da Alianza Francesa, aos pais, aos profesores, aos alumnos, por compartir este momento tan importante para nós. Antes de empezar, gustaríanos recordar algúns dos momentos vividos estes anos, xa que foron moi significativos para nós e para chegar ata aquí. Os exames que tantos des nos causaron, as noites nas que tivemos que facer eleccións para poder entregalas a tempo, as cancións, as sobremesas de Nadal, a visita que pería a Bretoña. Aprendemos francés, pero ademais, decatámonos da importancia do esforzo e do rigor á hora de traballar. Deste xeito, a lingua francesa é o lazo que nos ten unidos. É verdade que o mérito é de cada un de nós, pero este barco non tería podido chegar ao porto sen a nosa capitán Mar. Todos os momentos vividos deixan e deixarán un bonito recordo para nós. Por todo iso e polo vosso apoio durante estes 2 anos, grazas de todo corazón. Sen dúbida, este foi un longo curso. 9 meses intensivos de traballo e de esforzo. Mentiríamos se non dixésemos que non pensamos no remate algunha vez. Houve momentos de angustia e, malia iso, saímos adiante. E agora, que viramos a testa e observamos o delicado proceso, decatámonos que finalmente eses 9 meses deron os seus froitos. Cette année fut sans connu une très longue année. Des mois de travail et d'efforts intensifs. Nous mentirions si nous ne disions pas que nous n'avons pas pensé à la finale pendant ces longs mois. Il y avait des périodes angoissantes, et malgré cela, nous avons réussi. Maintenant, nous tournons la tête au bas de notre parcours, nous comprenons que finalement, ces mois ont porté les fruits. A chuvia acompañounos na nosa trayectoria, xa que é a necesaria para que medren os cultivos, para que estes maduren. Daquela é un componente básico das nosas vidas, da vida en Galicia. Ela estivo connosco, tanto nas nosas casas como nas clases. Forma parte dos nosos paisaxes e de algún xeito conforma a nosa psicoloxía. Limpou as nosas fiestras e alumeou as nosas rúas. Ela estivo aquí durante eses longos días e agora que remata o curso, ela vaise tamén. La pluie nous accompagne dans notre voyage. Elle est nécessaire afin que les cultures grandissent, afin qu'elles nourrissent. Elle est alors un élément rudimentaire de nos vies, de la vie en Galice. Elle a été avec nous, dans chez nous comme dans les classes. Elle fait partie de nos paysages et d'une certaine manière, elle constitue notre vie collective. Elle a nettoyé nos fenêtres et elle a allumé nos vies. Elle a été ici pendant ces longs jours et maintenant, l'année s'est finie, elle s'en va avec elle. É algo máis que agua que cae do ceo e cubre as nosas cidades. Forma parte esencial do noso día a día, porque acaso sería o mesmo un inverno sen lluvia, un inverno sen botas e paraugas, un inverno sen o pelo mollado e os resfriados. S'applique de l'eau qui tombe du ciel et inonde nos vies. C'est une partie essentielle de notre vie quotidienne. Parce que, qu'est-ce que serait un hiver sans pluie, un hiver sans bottes, sans parapluie, un hiver sans cielo mouillé et sans fumée? Ás veces botámola de menos, porque ela verdadeiramente ten o seu encanto, que non observou as gotas caer lentamente pola súa fiesta ou dormirse coa súa constante cadencia. Parfois la pluie nous manque, parce que là c'est un charme. Qui n'a pas regardé les gouttes couler lentement sur la fenêtre? Qui ne s'est jamais endormi avec sa constante cadence? Pouco a pouco, decatámonos de que as cousas que máis valen a pena son tamén as máis difíciles de alcanzar, e son o esforzo, xunto ao sacrificio que nos axuda a cadalas. Daquela, aprendemos axiña a apreciar e observar o mundo do outro xeito. Como non había mellor canción que representase este sentimento tan especial que La pluie de Sas, os alumnos da sección bilingüe decidimos cantala hoxe aquí, neste día de luns e de xuño. Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Et le ciel nu est comme un rite qui nous invite. Les parapluies ne font que danser comme une danse.
par affection. Elle chante sa chanson, l'inondation. Selon certains folkloristes. Il y a des théories qui soutiennent qu'elle provient des danses lyriques grecques. La thèse la plus commune dit que c'est l'évolution des anciennes batailles des épées. Au début, c'était une danse dans laquelle seulement les hommes participaient. Mais depuis les années 60, les femmes ont commencé à la danser aussi. Les danses étaient très populaires au XXe siècle en France, Italie, Angleterre, Pays de Galles, Espagne et au Portugal. Benvidos. As orixas do baile dos bastóns non están ben definidas. Hai folcloristas que opinan que provén de ritos agrarios prehistóricos. Outras tesis sosteñen que a súa orixe provén das danzas pírricas gregas. E a tesis máis extendida remonta a súa orixe nunha evolución das antigas batallas mantidas con espadas. Nun principio era un baile no que só interviñan os homes, pero dende os anos 60 a figura da muller tamén está presente. Os bailes foron moi populares no século XV e persisten en Francia, Italia, Inglaterra, Gales, España e Portugal.
Orquesta SAS, unha cantante moi coñecida en Francia pola súa canción Je vais, que nos cantamos neste mesmo acto o ano pasado. Queremos desearles a todos os alumnos do segundo de bacharelato que fixeron o TELF o ano pasado moita sorte na súa selectividade, que comeza en 2 días. La prochaine chanson va être interprétée par les élèves de deuxième bac, David Figueira et Carlota de Cabo, qui vont chanter Les Passants de l'artiste Saz, une chanteuse très connue en France à cause de sa chanson Je veux, laquelle nous avons chantée l'année dernière. Nous profitons les élèves de deuxième bac qui ont fait les B2 l'année dernière. Bonne chance et courage par la sélectivité. Cette danse s'appelle Cochinchine. Son nom vient de la race de poules homonyme reconnaissable par leur crête particulière. En effet, dans
le garçon porte à l'origine une crête que les filles essayaient de faire tomber en passant sur leurs bras. Nous espérons que vous aimerez notre prestation. Imos presentar unha danza originaria de Dinamarca que chegou a Francia no período entre as dúas guerras. Chámase Coixanxín, o seu nome debe ser unha raza de galos característica por a súa cresta particular. De feito, nas orixes desta danza, os rapaces levaban unha cresta que as rapazas se intentaban quitar. Nós non temos as crestas, pero intentaremos facelo o mellor posible, esperamos que vos guste. La fin de cette aventure bilingue est arrivée. Et comme Barbara dit de la chanson dit Quand reviendras-tu, une nostalgie arrive aussi et nous rappelons les moments vécus dans ce groupe si spécial. Dans la chanson, l'interprète se demande et quand tournera le temps passé. Et nous nous le demandons aussi. Peut-être parce que nous ne voulons pas l'oublier et nous voulons mentionner par cela toutes les expériences vécues et tout ce que nous avons appris. Comme les paroles de la chanson disent, le temps qui est parti ne se rattrape pas. Mais même si on ne peut pas le récupérer, nous voulons le garder vivo dans notre mémoire. Chega ao final desta aventura bilingüe e como di Barbara na canción Di Quand reviendras tu, entranos a nostalgia e recordamos os momentos vividos neste grupo tan especial. Na canción, a intérprete pregúntase cando volverá o tempo pasado e nós tamén preguntámoslo, quizáis porque non queremos olvidalo. E por iso queremos mencionar todas as experiencias vividas e todo o que aprendemos. Viaxes, actividades, música... Como di a letra da canción, o tempo que se foi xa non se recupera. Pero ainda que non se pode recuperar físicamente, sí queremos mantelo vivo na nosa memoria. Mar di sempre que na sección bilingüe somos un equipo, no que cada un ten unha función, e que se isto marcha porque todos facemos o noso traballo. Neste equipo, nesta familia da sección bilingüe, contamos sempre co traballo e apoio da nosa bibliotecaria, Charo Sánchez Gabriel, que sempre está disposta a mercar o libro que queremos, ou a recomendarnos a película que necesitamos, ou a colgar na aula virtual cada evento no que participamos. Esta última canción é para ela, para dicirlle canto a botamos de menos e como esperamos que se recupere, porque ela é imprescindible. Para ti, Charo, canto bien con tú. Cette fois, c'était
tout le temps qui passe ne se rattrape que tout le temps perdu ne se rattrape. Le temps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûlées de bois. Avoir parlé si beau en cette fin de temps. Soudain je m'élanguis, je rêve, je frissonne, je tombe, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, j'ai bien, je veux. Je me touche, je me traîne, ton hommage, mes hontes. Je te parle tout droit. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis-moi, laisses-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout temps perdu ne se rattrape. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau n'aimer que toi. Si tu ne comprends pas, je ferai de nous deux. Je prendrai la route, j'irai me réchauffer. Je ne suis pas paresseux, je n'ai pas la vertu. Dis, quand reviendras-tu? Dis-moi, laisses-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout temps perdu ne se rattrape. Pour vous présenter un poème de Jacques Prévert avec les violons. Quand j'étais plus petite, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient les plus âgés, mais maintenant je peux le comprendre un peu plus. Le temps passe de plus en plus vite. C'est donc que je vous conseille que si vous pouvez choisir la section bilingue, ne pensez pas à la difficulté du français, mais pensez à l'union qui fait le français et qui ferait de vous une véritable famille. Finalmente, dos rapazos de segundo da ESO, Elena Fernández e Sara Trabazos, van representar un poema de Jacques Prévert co violín. Cando era máis pequena, non comprendía o que dicían os maiores, pero agora o podo entender un pouco máis. O tempo pasa cada vez máis rápido. Así, este é o consello que vos damos se ides escoller a sección bilingüe. Non pensedes na dificultade do francés. Pensade na unión que fai a lingua francesa, pois fará de todos vos unha gran familia. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs.
Maxime Paris. Attaché d'éducation de l'ambassade de France, Gilles-Baptiste Chasson, consul honoraire de Vigo, et Véronique Calvet, directrice de l'Alliance française. Agradecemos unha vez máis a súa colaboración e atención. Buenos días a todos. Señora delegada de Educación de la Embajada Francesa en España, señor cónsul de Francia, señora directora de la Alianza Francesa en Vigo, señor presidente de AMPA, estimados profesores, estimada auxiliar de conversación, estimados pais, nais, estimadísimos alumnas e alumnos. Buenos días a todos por acudir a este hermoso acto académico do Departamento de Francés. En primeiro lugar, en nome do IES Sánchez Cantón, quero agradecerle a súa presencia neste acto a delegada de Educación da Embaixada Francesa, Madame Maxime Paris, o señor cónsul de Francia, Monsieur Jean-Baptiste Chaussin, a directora da Alianza Francesa en Vigo, Madame Véronique Calvet, e o señor presidente da AMPA, don Luis Araujo. É para nós unha honra que nos acompañen neste acto final de curso a entrega dos diplomas das enseñanzas da lingua francesa, os xa coñecidos populares ou como os GERF. Tamén os meus agradecementos para a coordenadora da sección bilingüe, a profesora doña Mar Villaver de Lamas, doña Mar Villaver de Lamas, xa que sen o seu traballo e ilusión, todo isto pois non sería posible. Agradecementos tamén para o auxiliar de conversa que nos axudou este ano. Non ben ligou. Así mesmo, o profesorado que participou na sección bilingüe, o profesor de Xeografía e Historia, don Carlos Parga Bento. E aos profesores de Educación Física, don Xan Rey Durán, que está ausente hoxe aquí tamén. E a dona María Teresa Suárez Vida. A vos que fixestes este hermosísimo acto e que estades dando todo este alumnado que escolleu estudiar na sección bilingüe. Felicitalos por apostar polo francés e pola cultura francesa, unha das linguas de referencia na nosa época e na nosa contorna. Hoxe, que en todos os grados se estuda inglés, é moi importante saber outras linguas que nos acheguen aos mercados de traballo e culturas diferentes. Sodes uns e unhas privilexiadas. Estudades inglés, polo castellano podes comunicarvos coa comunidade que fala español. Grazas ao galego, entendedes a comunidade que fala portugués. Pero vos teredes, ademais, a sorte de poder entendervos cos millóns de persoas que falan francés por todas as partes do mundo. Un valor engadido excelente. Parabéns para todos, fixestedes unha boa escolla. A sección bilingüe é moi importante e pretendemos que teña sempre o noso apoio. Disfrutemos todos con este acto de final do curso e parabéns a todos, a todas e a todos. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, donc effectivement je représente l'ambassade de France et je vous félicite vraiment pour tout le travail, aussi bien pour les examens que tout le travail pour le spectacle que vous avez fait aujourd'hui. Bueno, voy a hablar un poco en castellano, no puedo hablar gallego, ¿cierto? Pero lo entiendo, que no está mal.
Y bueno, pues eso, estoy realmente muy contenta de ver todo el trabajo que habéis hecho y toda la motivación que tenéis para el francés. Como se dice, como ha dicho el director, hoy nos come un poco el inglés y el francés tiene que luchar para obtener este tipo de celebración y el diploma. Así que realmente os agradezco por el trabajo que habéis hecho y para decir que es una familia, que es verdad, y para que los demás vengan en la sección bilingüe, que es muy importante. Bonjour. Je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce qu'a dit notre attaché culturel. Effectivement, vous remercier d'apprendre le français avec autant d'enthousiasme. C'est vrai que ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on pense parfois on pense qu'on a perdu la bataille linguistique, mais on voit qu'elle reste vive, incontournable, ça fait très plaisir. Merci. Alors bonjour, la plupart d'entre vous me connaissent, donc je voudrais remercier Marc parce qu'elle fait un travail fantastique à tous les niveaux, aujourd'hui, mais pendant toute l'année, la préparation des examens. Je pense que votre professeur est souvent beaucoup plus nerveuse que vous, mais les résultats sont là et donc je vous félicite tous et nous allons commencer à vous donner les diplômes de DEF de l'année dernière. Bravo à tous. Andrés Martínez Diego. Lucía Carvalay Arraute, Joaquín Carral, Javier Conde Centeno, Irene Romero González, Marta Davida Fernández, Carla Domínguez Durán, Abel Espigo Varela, Valentín Esteves Souto, Ana Fernández Rivas, David Miguel Carvalho, Silvia Freire Alonso, Andrea García Díaz, Isabel García García, María Dolores González Castro, Miriam Grande Izquierdo, Ana Elmira Pérez, Raquel Hernández Rodríguez, Daniel Martí Dávila, Beatriz Martín Nebrero, Sofía Martínez Pérez, Andrea Menéndez del Campo, Lorena Obando Durán, Fátima Pardilla Quintán, Damián Carlos Taboada, Miguel Pérez Diegue, Andrés Manuel Pérez Martínez, Laura Play Rodríguez, Alexandra Piñeiro Bugallo, Irene Piñeiro Bugallo, Lorena Rivas Quilve, Julián Rodríguez Portugoso, Elena Rodríguez Mosquera, Marcos Silvia Ángel, Laura Castroy, Iago Vadillo, Sara Fontán, Carlos Vázquez Vara,
Irene Yamoto, Carmen Delano Pascual, Andrés Pilar González, Aitor Pilar y Gigi Cabo. Pitimini.